Assalamu alaikum. Radat raqindal kak ahun tlu'zian konaze behulish hedinan kalkuni mashulish. Asloro kal do kak ahi kola rohun bugo kaki zaman shun bugo nojotsa queen qail ahulije kola kak. Allahu akbar asul alif ra arab go al de bugo jo qati tuze kola. Ikhi bichaze behular. Muqulu qasu hiba qalwaqtun udu bekhun anani. Kal khuzabul hesab qalbet size kola. Ama sosu cemaat az hüküm aboli bugo adam az ila godinan kak ahmaq qin'an kanal rugil adam al ozda bir çize mugik olarila kak ahmaq qin'an zamana sosu minut netlesa kheko ahizin ila kak to kheko ahize gibi hularo to kheko ahli buk insani to rohin an kanaz behula rohun khadu ahli kak rohun khadu gur ahularo kak bugo zaman shana ahlijo rohana ahlijo rohali kak bugo qashana ahlijo qato kak bugo Jiji kak bugo kake zaman shun bugo abun ahlijo kakil awwala da kalkuleçes kukin qaziko Anjab qalbi shayashu makachu kakil ahya ahya mumkin al mazkat ahya Allah akbar abzibabik karabgo hes zin kak raqin an zingi shugo khin konaze behu Çegura şu zaman shun bugo khaduro kak ahularo kak ahmaqin an qalbi khizechez kolaro no shlik abugo kak ahide jawagi habon zingi duagi habon Sengi khadum, sengi haji haraq besh sengi qalbi chaze khole ikhchi. No khole chayru guna shu qancha zozda bile. No qalbi chaze be ola marqa chokak ahiba awwala da qalbi chaze be ola rohalik kakil ahiyat awwala da qalbi chaze bezeko.